Asibingeleleni-ke emhlabeni wonke, impumalanga, intshonalanga, eningizimu nenyakatho. Ingudlungudlu kole abnormal imoto enkulu 1000 imoto. Incwadi encane engafundeki yehlulwa abafazi namadoda bayifunda abehluluki iyovula bonkokhiye. Umhluthulo wezizwe zabafokazana sowugobela wogobela ngonyama lo osejimistini. Namhlanje siyokhuluma ngezinto ikakhulu ezibalekile ngokuhlukahlukana kwazo futhi enyanga lesumhlaba okufuna ukuthi ke umhlaba siphindise ubuyise futhi thina njengabantu abangabelaphi noma abazizinto eziningi noma masithina umsebenzi wokwelapha esingabantu esazi ukuthi sinesikhathi siwenza futhi kuningi esikwazi ngawo. Khona umuntu number 1 okwe ayibuze uma sikhuluma ngento ethinta ukuvela komuntu into zinhlahla ke ngiqale nje lapha noma umunye yakhuluma into zemali bese ngithi mina into zemali zikona la ekhaya kuphela kudinga umuntu ukuthi umuntu akasukume phansi azofika ekhaya ngoba into esiyenza kakhulu la ekhaya thina into esivusayo iyophilisa wena siphinde sikwenzele amadoda amabili ngoba uma sikwenzele umsebenzi lekha ikhonto ekuthiwa kufemba abangakwazi abantu okuyinto osuke kuvusa idlozi elivuka likhulume mawulanda into yesigubhu kimi mawufika wena bese kuyafemba kukhulumela idlozi ukuthi likhulume zonke izinto ofuna likhulume nawe before sikunika isigubhu. Masikwenzele ekhaya isigubhu yakho esiningi isigubhu esenza ukuthi sifuna amagusha lawa owabona la othenga igusha uze nayo kimi sifike sikwenzele isigubhu esizokuphilisa impilo yakho kusasa na ukwazi uyibona ngithenga ngelanga sila ekhaya sinengesha inyanga sinenyanga eziningi ezifika la ekhaya sinabantu ababhizinisi abaningi abafela ekhaya bazofuna izinto engijabulayo ukuthi ke imphumela abantu bayayibona kakhulu nawo sibukayo ekhaya ngoba baningi abasibukayo kodwa esazi ukuthi bayazi imisebenzi yala ekhaya. Uma sikhuluma ngejimistini siphinde sikhulume ngasemtubatuba lapha wasomkhele okuyilapho esisebenzela khona kodwa ikakhulukazi esiba lapha ejimistini. So imisebenzi lesiyenzayo siphinde sivule nabantu nje abafuna ukuvula izinto eziphansi ukuthi wonke umuntu ngoba kubalekile ukuthi umuntu asimenzele abe nokuphila. Number 2, into ofuna sikhulume ngayo ikhona into abayikhulumile noma ikhona into enyazi umhlaba wonke ebekhulunywa kHEHLELEZI ethinta umhlaba wonke wanyakaza uma ekhuluma ngokuthi labantu abamhlophe isikhathi esiningi uthi abangcwatshe bayaduka leya nto leya ngoba isikhathi esiningi ngoba ungabona omunye umuntu kunabantu othola ukuthi umuntu uma ekhuluma into sebehlale balinda umuntu ukuthi umuntu uzothini uyayibona kanti into uma ekhuluma naye leyana umzo uyikhuluma ngoba sivele sikhule ukhulunywa into enjalo masikhula sisemakhaya uma ekhulunywa ke emakhaya bekuthiwa labantu abamhlophe kuthiwa hayi labantu bona bayaduka hayi noma beduka abantu laba bafana nabantu bonke bekuthiwa bayaduka ngoba uma befihlwa bencwatshwa isikhathi esiningi bangcwatshwa kungazi ukuthi bayangcwatshwa kusuke kwenzele ukuthi ngoba usikhule thina kunezigani sikhule gangwa kwenziwa imkhuba. So lento ifana nabantu noma kuthiwa kufa inkosi noma kufa umuntu opresident kanti siningi abantu abanjalo bayafihlwa uthola umuntu mathi uyafihlwa kusasa kanti umndeni wakhe umngcwabe ngayizolo. Sifuna abantu abazosizwa manje abantu abamhlophe lokho bebekhuluma uKHEHLELEZI bekhuluma into esikhule beyikhuluma ngoba bakhona abantu ukuthi makukhulunywa into bese besizakala ngomuntu kube ngathi bebemlindile ukuthi uzokhuluma thini. Number 2, sibuye futhi la ikhonto elokhu manje sibukayo masihleli ukuthi iyamosha ukunyanga uma thinta uKHEHLELEZI
siphinde sithinte uBhaka. Ikhona into manje bayenzayo kodwa futhi kusasa lento eyibonayo ukuthi lesithunzi somnyanga iyasehlisa manje ngenxa ukuthi uthola ukuthi ngoba uma kwenzeka ngikhuluma ngento mina engiyikhulumayo ngomsebenzi wami, angiyiboni ukuthi kusuke kunesidingo sokuthi enye inyanga bese izohlaziya. Ngifuna angizwe kahle nami abathi izofika kuyoBhaka ukuthi uma uzofika nawe kHEHLELEZI bayizwe kahle lento ngoba manje lo msebenzi omnyanga iyawumosha. Bathatha izinto ezijulile okufuna zigcinwe ama-secret ukuze imfihlo ofuna kuphele enyangeni bakuthathe bakukhiphele ebantwini. Uma ngichaza umsebenzi wami mangithi mina uma ngiwenzela into yesihloko somlungu ngisebenza kanje ngisuke ngikhuluma ngami ngoba uma sithwasa asithwasanga ndawonye. Manje bayenza kalento yabo nomunye makukhuluma omunye makukhuluma uKHEHLELEZI uBhaka uyahlaziya makhulu so le ndaba ayiboni bona ukuthi le nto iyamosha. Malo beyikhuluma bethatha indaba ejulile zomnyanga bayikhiphele ebantwini le nto isithunzi somnyanga iyasehlisa. Engifisa futhi ukuthi nakuba mayifika le video baphinde bayibone ukuthi no le nto mabenza bayenza kodwa manje bangavezi imfihlo ngoba le nto mabeyithinda beyithinda baze omunye mayithinda agxeka azagxeka lento ekhona umuzi umuntu athi indayiko. Kanti lezi zinto zakhona lezi thina mama sokusesedlozini esazi injulo yomnyanga iyasithinda ngoba sibuka abantu abadlala ngomsebenzi esazi ukuthi umsebenzi wethonga bawuthathe bawuneke ezweni ebantwini ngoba khona izinto eziwumnyanga okufuna zihlale zaziwe isizinyanga zingaphumeleli ebantwini ngoba inyanga namhlanje zingaka ngenxa ukuthi sihambe sikhuluma ngezinto engafune ukukhulunywa. Uyayibona ngoba singakusho ukuthi uthola omunye umuntu usibanibani uthwele esingakhuluma ukuthi vele lezi inyanga eziningi edumile zithwele. Umuntu nomuntu uma umsebenzi wedlozi wasehambe yophakamisa ukuthi akwazi ukusiza abantu. Angikuboni iphutha lokuthi umuntu uma ethwele ukuthi aphakama asiza abantu ngoba vele uthwele ukuthi abantu bakazi ukuphila kusasa ngoba mawungabe ungenayo imali yokusiza abantu yodlala ngabo. Kodwa esesikuthinta yilokho ukuthi uma kukhulunywa kuyahlaziywa uma kukhulunywa nomunye uyahlaziya kugcina manje isithunzi somnyanga esikudula phansi. Engathi bengayibona nabafowethu labekhona ukuthi ongenani omunye mayenza into omunye avele angamphendula omunye futhi nokuthi nje uma ngikhuluma umsebenzi wami bese umuntu azothi ukuthi akwenziwe kanje is not ngoba uma sisebenza noma simukela umsebenzi ngendlela engafani sithwase ngokuhlukahlukana abantu masisikhona izinyanga asithwasanga ndawonye. So yiloko bese kufisa ukuthi uma ngathiwa kuyenzeka bekuzwe kahle lokho bekuzwe ukuthi kuyasithinta isithunzi somnyanga nokuhlaziyana nje lokho akulunganga. Ngani kwethu akulunganga lokuhlaziyana ngoba njengoba sikhanje sesibuye kakhulu manje sibuka kanti abantu abayilibalayo uma uthinta lemsebenzi le kuhle khona phela ukuthi uma wenze okwakho ukwenze kodwa mhlawumbe manje nikhulumisene ngoba thina siqalisa lento sayibuka sayithi hayi mhlawumbe benza impi yabo nje ukuthi nomunye avele kodwa manje uyibona ukuthi le nto ayiseyinto yokudlala ngoba yonke into ithatha ibeko bala yonke into ngoba uma ngathiwa futhi bobe lihlala phansi siyabahlaziya kungaba inkinga futhi enkulu ngoba kubuhlungu nje ukuthi mangithi mina nawo tikolosho bafika ukuthi umuntu awukho tikolosho ngizazi mina ukuthi nginako. Uyayibona so leyo nto leyo errong ngandla kwethu siyanithanda ngikudla abnormal imoto enkulu lena ethwala ezinye imondo ekhona eGymnastic bekuyiloko namhlanje kudala sagcinana kodwa sithe sibuye siphinde sikhulume sikhona esigodlweni eGymnastic siphinde siyoba khona emntuba kodwa kakhulu ngabe egoli iloko bese sikhuza umkube esikhuza ukuthi into zomnyanga bafowethu ayihlale zisebunyangeni engaphumeleli ebantwini engaphumeli ezweni kubantu
engabadingi abantu asibalaphe kuphela singakhe phela izinto engafuni ukuthi abantu bezazi. Inamba la ekhaya 076 70 55 196. Iloko nje siyanthanda uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu akubusise. Wena ufuna izinto ezijulile kungcono ukuthi usifone noma ufike ekhaya, kodwa ungasibuza into eningi kuWhatsApp ngoba into zamandla asikhulumi kakhulu lapha kuWhatsApp. Ingodlo umnikazi wezibhoki nje okwaba ngena umuntu okhuluma ngezibhoki baseke benamathela abanye, kodwa umnikazi wezibhoki owaziwayo yingonyama lena eseJibestini. No, siyabonga kanjalo kwethu, nisale kahle, siyanthanda.